Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, nakapilis ka matan Arturo, saan tapay mat anangan? Di ka pa mo nakaluto ngamin. Ay kat agluto akon di mo orayan. Saan rin? Mapaan ako ni Jitalon. Tay pastor ko pa'y tayo nuwang ta. Agawid na kadagaws. Agkape-kape nga rut sakbay nga agrubat ka, tapno saan ka amabisinan. Nalpasan. Sigurado ka? Ay nawaw, nalpas itayon. Agrubwata kaon. Si kanti makamong aglutaw. Tapno adda kanak inton sumangpita. Ay, adda kaon. Nakaluto kan bakit? Ay nawaw, nagbiit kan Arturo lakay. Siyempre siyak pa iti ko nam. Ay ginanaka nga rudan, tamangan tamadamdama. Anyat inluto mamasida bakit? Nateng manen ta isumot ti adda. Basta da bugong na. Ayusin. Wun, napanak gimatang iti bugoong itay lakay. Agaw kang rudo na. Mabibisi na ka. Mapanak gumatang iti masidananang. Ada ka di pagatang yaw? Adda ka di pa ikwarta, Krisanto, anak ka. Ay nawaw. Kitno kahit itad lang ni tataambo iti tangdan ko. No kasta nga road, si kanti makaamaw. Gatangam no anya dagiti masapsapol dito'y balay, anak ka. Saan kayo nagpagatang iti para kada kayaw? Saanen, manulaang matitangdan mo. No agpagatang akpailaang, amangan no awanin ti mabatay. Okay lang nanang. Makipurdiyak to manan na. Sa di no ay ati paggatangam. Ititirsina ni Nina. Tapno asidag nanang. Alaman nga rod anak ko. Igatangan nak itigatas ko. Umaya mang gumatang, Nina. Adeng. Anya tigatangam manong? Nay. Dahito itilistahan tigatangay, Nay. Ay nawaw. Nan ano ka manong Krisanto? Kapitpitak ka mat. Sapay, kasla na pugsat ta chinilas mo manong. Ngaraw. At danto mo yung pastor daan wang ididalam, May. Anya? Panagkunakit nuwang ni Manong Arturo dayjay. Kumamat. Ay nawaw. Apay mat nga itidalan nyo pa itinagpastoran day ta manong Arturo? Day taman ti dyan mo ading Nina. Awam mo root ijay. Talaga nga datang tangsit na day ta manong Arturo Bay amaw na day. Anyang iti maramidan, May. Katalon damag ngamin ti dalam, May. Ni, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Krisanto. Sa dino tinagapwam aya. Napanak lagi matang ititirsina ni ading Nina. Manang lilay. Ay nawaw, apay nga rod akapitpitak ka. Sapay napugsat ta chinilas mo. Ay, adda ngamin na ipastoran wang iti dalan, May. Jak siguradaw. Ngayon panagkunakin wang yun sa dayjay manang. Ay sus, naglukon ngay ni Arturo. Ay, ayos lang manang. Maawatan, May. Tadagayo mo ngamin ti dalan. Anusan min ati agsapol iti sabali a pagnaan, May. Tapno awan riray. Bayam, kasaritak to ni Arturo. Ha? No amo na kumamot adalan, akit di na kumamot ten pagpasturan. Nay, naan-ano ka, Krisanto, anak ka. Napan ka laang gimatang, ngam kapitpitak kamitang. Ken, ay sos, napugsat pa'y ti chinilas mo. Adda ngamin na ipagud-an wang iti dalan tayo, nanang. Anya, Way, nuwang damanong Artura kun manang lilay. ay una yan day tanga aramid da. Bayan nyo latan.
Anya nga iti maramidan tayo. Kadagada mapiman ti dalan tayo. Buwan mo't kit di maalag shower ka pa'y nga road. Budto yung tiginatang mo amasida, ta siya kung ti agluto anak kaw. Adto yung tigat-gatang mabugoong manang Lili. Agyaman nak, nena ading ko. Wan gaya manang, imay gimatang ni Manong Crisanto dito'y Teresena itay. Kat kapit-pitak, sapay napugsat ti tsinelas na. Wan nga rod, nasabat ko matlaang di tadalan itay. Nuang yun samot tinaipagod iti dalan da Manang Lili. Jak pa'y sigurado, ngam amangan no iso nena. Una yan ni Manong Arturo, ammo na mat apagnaan, ngam isupay lang mat tinagpasturan na. Dahit nga rod kat, talaga ama naging bubukod dahil nga Arturo. Hay na, kasaritam tulat ta Manang Nena. Nakakaasimat da Manong Crisanto kan nanabiring. Sapay ijay lang ti shortcut adalan da. Unay kan Arturo lakay. Ay nawaw. Anya man ti basol ko nilay. Talaga ama naging bubukod ka. Ne, Nasabat ko ni Crisanto di tadalan itay. Kapitpitak, uray ti tsinelas na, napugsat pa yan. kay basol ko nga rod. Anya kumatiamok iti dayta. Kat adak lang dito balay. No apay mat nga iti pagnaanda tinang ipagudam itinuang. Ay nawaw. Anyat parikot aya. Kat daga tayo mo't dayjay. Wen, dagata. Ngam saan mat anasaya at tikas tangar aramidem lakay. Ammom adalan dayjay. Ken maysa, awan tiruot ijay. Follow up, check up yung gayam inton. Biga na nang. Wen nga rod anak kaw. Adda ka di pa'y laeng tinuang da Arturo nga impastor da iti dalan tayaw. At dapay nga raw. Kung ano awanan, taman nung aldaw mo tayo. Sa may sa, awan mo truot akanan na ijay kuma. Ay nawaw. Talaga nga datang-tangsit da iti nga Arturo. Kasano pa'y itan, sa dino nga iti pagnaan tayaw. Bayan tayo latan na nang. Narigat tagsasaaw. Ammo ka din nililay, tinaramid ti asawa na. Uy, nanang. Naibagak idi na minsan na nasabat ko. Ala, barang kasarita na ti asawa na anak ko. Awan mo't ngamin ti daduma amabalin a pagnaantayaw. Iti talon dalaeng mo't ti shortcut. Dahil tangarot kahit nanang. Ay nawaw, apay anak kailad ka pa'y laeng dita si ka Arturo. Nabanuga ka nagtrabaho jay talon. Apay, dakas ti agina na. Kat, awan ka di ti planom amang yakar itinuang ta. Manunga aldawon ana ipaguday jay iti dalan da Crisanto. Bayami jay ah. Na, talaga ama naging bubukod ka. Bagim laang ti pampanunutam. Kay, dagata mo iday jay ah. Ay na Arturo, talaga ama ibusan ti pasensyakan ka. Apay, sa dino nga ro ti pangipanak itinwang ta. Oh. Ay kat iprestong kumamit iti saan adalan. Agpampanunot ka kadi. Iti pay laang matpagpagnaan da Crisanto tinangiwaywayam. Pero huwisyo lakay, mairamraman tamat laang. Si kamot. Kasano a perwisyo nga ay? Saan mo't nga ijay ti dalan ta? Oh. Ay nawaw, agpampanunot ka kadi. Numarga ay ti igid ti talon, wen numadadaal ti kabete, o di si kamot lang ti kakaasi amang isimpa. Relax ka day. Sana margay day jay. Kino nagtibker ti kabiti na. No choice tananang. Anusan tapay latimag na dito talon damanang Lili ha. Ubaan kayo, tapno di kayo mapitakan. Ay nawaw. Kasano no kamaten data tinuang da, sapay iti sentro ti dalan ti nakaipagutan na. Tumaray ta ah. Ay nawaw, nadadaal pa'y gayam ti kabiti da. Ay, wan nga rod nanang. Jakmat namaw, no nakita da nga taday ta. Tapay adida pa iyakar tinuang da. Karmada siguro da ita anak ko. Naglawa mo't ti mabalin na pagipasturan ni Manong Arturo. Iti dalan pa'y lang, mate. Narigat mo't nga rod ti agriri ah, tadagada mo't nga rod. Di na amaw,
Kat isuntumot lang timang sagrap iti bunga ti dakas nga ramid na. Awanen ti nakakaasi amang isimpa iti kabiti a dinadaal tinuang da. No din ni Arturo matlaang ama naging bubukaw. Awanan ti ado asaw na lang. Uban kay Kidane. Tapno di tayo maladaw iti pa nagpa-check up yaw. Sa dino ti papanan nyo, Auntie Biring? Follow up check up ko ijay ili ita balasang kaw. Aging gagayam ita, kat at dapay lang tinwang damanong Arturo ngayon pastor na iti dalan nyo, Auntie. At dapay lang araw balasang ko. No addala ko madaduma ang mapalin a pagdalanan may nasaya at kuma. Ay na, talaga day ta amanong Arturo. Nakatangtangsit, managing bubukod. Ay wun gayam. Saan nan samot nga amaw anarga ay tiigid ti talunda. Uray ti kabitay nadadaal mo't laeng. Gusto matkit di tapno iso ti mang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid na. Isuntumot lang ti mabannog amang isimpa iti kabiti da. Barang day tanto ti pagnakman na. Umay kayo na lang. Umayin ti tricycle ngayon nawagak. Sigay balasang kaw. Inakaw, ituloy tanto ti agistorya kalpasan ti follow up check up kaw. At tuyan ti soft drinks agat-gatangan nyo, manong Arturo. Nagyamanak ni na. Wan gayam, din magas ni Auntie Biring dito'y balay itay, kat ti kunana, nadadaal ka no ti kabiti iti talon nyo. Anya? Narga ay ta pinasturan nyo mat ngamin. Ay nawaw. Kinumayat la idinaminsan anapanak. Mapan mo manan kitaan amanong. No apay mat ngamin nga ije kapay lang agpastor. Anya kumangay ti bibiyang yung dagami mait. Wan ngamdalan mat pimanday jay manong Arturo. Ay nawaw. Ay di ka man agin lalaing si kanina. Tawan mo't tiyambom dita. Anya? Sumurat kan to di talon, Lilay, bakit? Ay nawaw, apay kumakit aglabaak ita. Tulungan na. Anya, tulungan? Dinadaal nga rod tinwang ti kabitay. Anya ti kunam? Dinadaal tinwang ti kabiti ti talon. Iso atulungan nak amang isimpa kunak. Daytan ti bagbagaken ka Arturo. Awan tumit ngamin ti denggem asaw. Agasam man, tamano nga aldaw ana ipagod tinwang ta ijay. No dimngeg ka kumakanyak idi, o dinasaya at kuma. Ay, tumulong ka, tatalon taday jay. Anusam ti mangisimpa, tasi kamo ngamin tinangi pastor ijay. Ah. Idi pa'y nga ibagbagak, asaan ko mga ijay ti pangipasturam, tadalan ket nga rod da krisanto dayjay, ngem awan met dengdenggem asao. Inuray mo pa'y anadadaal ti kabite. Ay, basol ko nga raw. Tinwang mo, tinang dadaal, sana siya? Ay nawaw, nuwang dayta. Panagkunam ka de, ket adda panunot na. Ay na Arturo, talaga nga aghay blangadak no kastoy laeng. Mayatan na nang. Awanan tinwang anay, pagod iti dalan tayo. Nasaya at matno kasta, anak kao. Nalabsak pa ni Manong Arturo itay. Isimsim pa na ti kabiti a dinadal tinwang da. Hey, sapay nakapudpudot. Anya ngay ita, isumit laeng tinagsagrap iti bunga ti dakas nga ramid na. Mapangkon sa tulungan ah. Anya, Nakakasimait. Uri kas jati aramid na. Tulungan lata. Nay, anyat aramidom diti talon may, Krisanto. Ay nawaw, imaya, tatulungan ka Manong Arturo. Tulungan ka nga kabiti tap numalpas adagos. Saan nakakagura? Ni, apay ko maagurahan ka ngay. Una tayong pastor ko tinuang ko itidalan nyo. Napakawan kan Manong. Tinapatag at nakamiris kan. Ay, agyaman na karod akrisan to. Alaman, tulungan na ngagkabiti. Taikan ka ititangdan mo. nagawid ka mo't adagos lakay. Kunak man no napan mo in simpati kabiti a dinadaal tinuang ta. Nalpasan bakit? Nagpartakan? Tinulungan na karod ni Crisanto. Anya,
Ni Crisanto ti may timulong. O, makitam dayta. Ti tao ang nagaramidam iti dakes nga oray awan makagapo, iso ti timulong kan ka. O, di ka mabain? Mabainak nga rod. Jakin pagaro at tulungan nak. Kalpasan ti naramid ko. Agbalin ko mga adal daytaken ka, lakay. Di ka kumaagbalin ama naging bubukod. Agyaman ka at tinulungan na ka ni Crisanto. Tano saan, amangan no aging gaita, kat saan pa'y an isimpati kabite ti talon. Ay nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Agaramid kakit di iti nasayaat. Tapno iti udi na, si kanto ti mairanod. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.